النقاط تاعها مهمين في هذه الفترة، أو بالنسبة للفريق الكونغولي أو بالنسبة لفريقنا. مباراة يعني نقاط مهمين جدا. ما عندناش معلومات كثيرة على الفريق، لكن عندنا العزيمة اللازمة باش نحاولوا نربحوا المباراة في بلادنا. احنا نحاولوا باش كل عام نلعبوها، باش نربحوا الخبرة اللاعبين تاعنا. النادي عنده اسمه في هذه المنافسة، لكن اللاعبين تاعنا صغار، كاين اللي ما عندهمش يعني الخبرة الكافية. انا ما عنديش ماشي سبيسياليست تاع الميادين، انا ندير خدمتي ونحاول نكون ايجابي ان شاء الله. نقدموا دورة قوية، كاع الفريق ماشي غير انا. Le match, pour nous, c'est un match de Coupe d'Afrique. Un match de Coupe d'Afrique, c'est un match d'une autre dimension. Donc, et surtout, nous savons aussi que nous avons affaire à un adversaire qui s'appelle Isma aussi. Ça veut dire que pour nous, le match est placé dans tout son sens, et il s'agit maintenant de l'aborder, de le négocier à bon escient. Ouais, on a bien préparé. Côté mental, on est vraiment mental, c'est au zénith, c'est au top. Vraiment, on a pas mal des joueurs qui ont déjà affronté cette compétition. Donc, le côté mental, physique, on est prêt à tout.